Phải cái sự gặp lại các cái thì có sự hợp phát sinh thang lại đây sự khung lại nữa Hebrew chapter 11 verse 6 Hebrew chapter 11 verse 6 Hebrew chapter 11 verse 6 sampai 9 Thôi cho klei oi, korang siapa nak kait ni kah hamrui manya. Kasih boleh nih tak pada botol ke? Thôi cho klei oi, korang siapa nak kait ni kah hamrui manya. Jelarong bisingo. But without faith, it is impossible to please Him. For he that comes to God must believe that He is, and that He is one of them that descend His. Haleluya. Ya kan orang nasi salah ya. Oke. Kayak kalau pula jadi. Boy saya. Ke fano. Kai to no. Kai to hamrima. Haleluya. Haleluya. Kita berarti sabi. Poito klayawo ke bo fano kai to no ka hamri manja. Amen. Amen. Jasukun dress lai to sumai phai. Taman su dize. Ini lagi sa channel poli phai ke ba. Kai to ranta se important one ini. No. Tomuno poito gri inke. Nini mukhang busuk serawui tong. Nini dress busuk nai tho. Pocket no busuk rang kwang ma tuizak. Abu ya. Nung tomono poito genang umate nung saiman sidi kai tono nung kakesang lekha. Haleluya. Ini ya poito samani kana hamrekha. Kai toni kana hamrekha kai tono nung tong thogri man kha. Haleluya. Praise the Lord. Saudari kai to belai kha. Bana belai hamsa. Bana kibiya. Bana yakari. Tinggal korong nanti ini makanan lah. Ini makanan lah. Haleluya. Ya kau usahdi bono pun juga kerja hamsasa. Haleluya. Belum tunggu. Asuma no bazar berai tunggu yuk. Itu mana orang nasi itu mukang darah sida. Aku tu pakai berai tunggu yuk bazar. Aku bini wan sukma aku bawa ni tunggu yuk. So ama hai seneng lai kai great. Haleluya. Praise the Lord. Baru sejak kemabon Hebrew 11 verse 6. Haleluya. Tam sejak tongaro Allah hakil sejak it is impossible to please God without faith. Poito kerei neng kai to no ka hamri mania. Haleluya. Praise the Lord. Sadi ang tinoro sok pai mani. Tambagui. Poito genang. Amen. Praise the Lord. Kristen no girzao thangbo robaro. Ang wahawi zakatau ma thangi tongbo. Jadi cuma berapa hari langsung Kristen orang robaro girzao tango. No. Haleluya. Berorang apa? Yes. Orang dan orang. Yes. Haleluya. Neng Simon i neng Jeffro apa hari gathering kutum lagi siap malo. Apa? Kaisa kerong buya. Kaisa oke, kuno senanjak niom buya. Tamu kiopo, kaito ni pokok bulung lain bagi siap tahaman mani jaga se. Haleluya. Oh kaito ni kau tahu klaim ke seno poito genang klayo. Tadi poito genang klayo. Haleluya. Praise the Lord. Nor dah.
Orang lah. Kamu masih pergi? Saya pergi ke Labla. Saya datang pun itu saya tu pergi. Orang hang masih apa ni sih? Ganti dah. Ini apa tu orang pasal? Orang hang. Jangan orang suka poin dah mah ini hari kan lagi. Orang masih apa ni orang hang noro? Sakit ni banyak le. Hah? Mau soyok suruh saya kaya hai di luar apa? Wah, sebenarnya itu. Nengganti nama haknya, opung sakit tin kau kori payo. Haleluya. Zefru nengcar so payo, abo haiknya lo kai tu ni bog nobo tin kesutung itu lagi. Haleluya. Kami malah poito kelayawui, bab poito kiri borok, bokai tu nok kahamrei manja. So poito bahagia pai ni sen kaham kecil thoi deh, nemani ba kai tu ni kok kenamang se poito payo. Haleluya. Kau poito tomung nak kering ketamo, ab borok kai tu nok kaham ni manja. Haleluya. Praise the Lord. Matthew chapter 5 klub lah ya. Orang pai lagi ni sen kebit lagi. Matthew chapter 5 verse 1. Haleluya. Tamu khas desho pori pidi. Jisu borok kebang manugoi hatayo kasakha. Bo aro achukha. Bini sagri rok bono chor sakit kutumkha. Haleluya. Tamu khas sentini borok, okay, or kutum laisa. Abo haikelo azorao bo jisu ni zorao. Borok kebang ma. Haleluya. Borok khalai mani za. Abo hai ne rum cikun cawo samung pai khanai jara abo hai liya. Borok ho kebang ma. Obab kerui. So jisu ta mak lagya. Bunisle sekang dodro hatai sing kau imat tangka. Hatai hai kan naik lagi joto tu hubai jable. So bokusu ko tham dei hai kan naik lagya. Tejo to bono thanai ro khaniwo. Tam kom no sarani sengkha. Kai to ni ko no sarani sengkha. Haleluya. Praise the Lord. Zefru pada Yesus Kristus je borok no bokok sawo je borok thango a borok no bosun sani thaisa laisa kok no saya botam ko mo ya phangke gathang mothang sapung a lama a bui a pok bo sawo. Haleluya. Praise the Lord. Kubida ere kubing lable. Praise the Lord. They are called Chamaro Nibishingo, Boba Hakim Sawo, as a Kanai Tomero no, Paul de Corosa 13, verse 13, Matthew chapter 5, verse 13. Not okay, Sinsani. Not okay, Sinsani home. Not okay. Sinsani home. Hallelujah. Sadi, Ningan, Boros Haraba. Lengke sungsat ni som. Haleluya. Lo din som genang mama ja sabu la som gere. Som genang. Namona som sarake. Jasupun mui han photo kong di. Som razali ta no. Obiyo. God sungsat tang thogui tong sai man. Ne som tong mari pa dis. Yes. Amen. Haleluya. To ai normal pok hai khai ne. Ni ta tôi so sung san nai thogui pok pok ni tong ka ba gong thog sa nai ko yen ta ba. Yes. Ya pa khoi ba. Yes. Haleluya. Mui thog ka hai tong mai man tiak la sa thog su ngom ni. Ne. Ya to na mui thog sang ma diran na nga bor mu khang nai ni. Muslim mui morong sa hai aso hai basi be phan tong la bai ro belai thong sa ni sai pe tabu nung tong ma bai so sung sa ko mui tong ko ba tong sa ni ko ya di ba haleluya boro ba no buzi man la ba nung ke buzi lai tang nen di shuno ko itu pa haleluya praise the Lord tamu khabar ni nung ma khang pa kha ke ba okay mu khang pa tra tra bai ko awi ya ble
처음 봐. Keprat. 처음으로 해고 그렇게 많이 넣어. 바트라들은 앞에 할거라 처음 무효 우선태 그라이마 빨리 넣다 보면 거 응사의 사실은 그러니까 서브라블라. Tetapi apa terang som baca ni muya sekot kau mungkin neng nebi menghang akhirat terapa nengten hai pano neng kai turun keplai ni bagai ni darah tino nukung kau kau ni tunggu sensar kau ni tunggu senawi tunggu mesani tunggu. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Tong thok sili, kamu lu menimak kenapa? Sewari pun kita. Ayo hom sili asli tu lagi baik lagi. Haleluya. Orang sebelum mau itu orang makan dopo pong sabin kan asal orang musuh. Wari kan orang pulang langsung kela, wah, neng serasa kam serasa sekai tu. Tong thok itu pun nunggu, jadi macam asal sila ini masuk na. Haleluya. Borok sini aja gawo, ke borok sayang ke. Tam kok kenai tong, tam kok pai tong, abang meter klaya, bono buisol jadi tong, hazara awam sumang bini siapa ni kan pai. Haleluya. Wampai norol borok ketal malah yo nubuh, gagahan, hai ni niji hai doko potang lagi, menizat makan baik korok langsung lagi. Yes. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Ini yang menima bayo, borok ada seri baik. Haleluya. Ni ya kaisa kok ke kok kena to bagi cibai remani. Cibai banyak bagi lo jemaah nama manis pegang. Haleluya. Praise the Lord. Amo suke important ni kaisa buku yang korban ko. Ni kaisa menima. Okay, ni je cibai yang dorong tu ke. Haleluya. Praise the Lord. Okay itu di kamari. Amen. Sedekah itu kah? Kairokma, Zakma, My Flyer. Tamusa, Ozagawo, Jishu Christo, Hatai Shakao Kaka, Tangi mana borok kebangma. Haleluya. A borok kebangma orang tamusakan noroke sungsani shop. Tolani bahasa ketamsa noroke sungsani jadi. Hai keba pohor nisau. Haleluya. Praise the Lord. Pohor nak sukuna. Pohon geri ke bahaya. Menak. Kon tabung lain geri anar pun neraka bahaya lain dong. Menak. Ada motor muja, orang sini kena itu lain le. Haleluya. Praise the Lord. Muitu manjau yang berada solid. Kan bangga, sengsara lain geri kita mulai salah. Montakan lain. Geri tos geri, satung pun ban geri. Bahaya nggak tadi, langsung tadi. Nak tawaya simnanya orang hanya nanggu. Simnanya ini harus sesuai. Lama kamu koran remate bahaya no, ayam barang sahabat kalau sempat iklan dah. Biar atau main. Kenapa? Chef sangat pakai saya tiap mana mau bodoh sama aja. Haleluya. Pohon, apa ini kau dia? Sengsara hai na tamu tamu lagi banyak yang itu. Kalau semua orang lu jangan seni lagi, fokus seni rumah muncul. Haleluya. Tamu lama itu para orang tamu lama na, mau orang lu jangan baru seni lagi, bini musuh mah bahaya. Haleluya. Awal balik kalau semua orang lu jangan bawa ke bangsa. Tang mana, bawa lu jangan ni jalan musuh saja. Aksio, Alzheimer. Tang mana, mau jepun lu jangan go, abo nor mukul haga mutubiru himi nai no berapa salsa bayin no. Oke, abu no per mana ibu mahal. Haleluya. Sahabat ni bagai pohon perak ini important, pohon nangsuku. Abu tu semua thang lai sudah dibagai saya tong lai. Tabuk soy Kalau neng munah mau kaisa pohon berlenden gerai. Oke, ni kau ni sini pun gerai kemazak engkau bahaya enon neng. Haleluya. Praise the Lord. Tong zada. Yes. Sade Osung sani. Tamo. Dia kaisa kata tamo. Pohor. Haleluya. Praise the Lord. Tong tu ya tong. Yes. Tong tu tong apa? Example kena di. Kaisa lu pungo
nukungni jala tongo, nukungni beri tongo, te busa koroksa tongo. Abse busa bo geloi, oke? Yang beri ni bukuno amakai income source geloi, abus hai kita kata, bahaya no. Asum sake nokha hilik, bakorok saka gelai deh, pai bahaya ngelak dah. Awak ini belana. Haleluya. Awak ni bangai nak saya mandi. Semasa ini kebang manusia komplain berlayu. Awak hayan ka, omokun ka, bahaya kebang manusia sazak laya, bong layu, mak pongkogya komplain nom berlayu. Siapa nak saya mandi? Ini sejora neng amor orang je problem jangan itu mana awak kak saw lori roh di neng saya mandi neng ini kai tono shiriu, kai tono logo, abu ni bagai. Tebo shitra na tongmani, a shitra mung sokpaya. Tebo menam na tongmani, a menam mung sokpaya. Tebo sasara na tongmani, a sasara na sokpaya. Reason ke neng kai tono tongmani bagai. Hallelujah. Praise the Lord. Nukung aba hai borobo tongna, samung supronai. Hai pun nukung aba hai borobo tongo, a kupuruzak no, hanya hai tewi na hat pinai. Abu ni bagai anu kumusani tunggu, am I right? Yes. Hallelujah. Sama bagai nak saya mandi, aw, ni gana ni borok, bawa hai borok, ban ni taku kunjat ni bawa hai borok, abu nak saya mano, okay? Abu no te kaisa kak saura hori nung abu no serai serai di, ang kai tu nukungi, ang koroksa somse, ang koroksa chat isi. Hallelujah. Som just important in life po, pohor just important in life po. Amusung to important kai to nolong kelaya. Ni baik ni bagibo, te osung sani bagibo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tong zakda. Yes. Tong zakda. Yes. Hebrew 11:6 tam sujat tong sun thasi ko lemani. Point to kelaya boy. Ke bofano kai to no kha hamrei maya. Hallelujah. Praise the Lord. Nung ni babu no kha hamrei maya. Nung ni babu bai halok rei. Hai ke bofani sampoti mani awa abusan thani so sok bai no. Sok bai glat le. Busa handalai bofa bai sikrei. Kun dilo bofani man thai bo mana man no ba. No, not possible. Maya. Hallelujah. Busato busano, hai pun abusano ko sekere, abusabu pabai pun halok sekere, bawa ke pun mani sampoti manai, manja, haleluya. Same, abu ni bagino, seorang mataya pai bika sentam bro, pada puri layan, chapter 7, verse ke 21. Anas surai kenaro, borok bebak no kai kini hawo habiman gelap. Hey, tamu ke cuknahani afani musuntri kamnaro simise habimanan. Haleluya. Tamu sa anas surai kenai, abah kebang no borok tunggu. Tamu sa apa isu poli? Anas surai kenaro, borok bebak no kai kini hawo habiman gelap. Borok bebak no kai kini hawo habiman gelap. Haleluya. Sendoro surai ni tolayo. Haleluya. Sendoro confirm dah. Ini Yesus pakai khomzat nai. Yes. Ini Yesus nak pakai bagi pakai nengkau de khomzat lo. Yes. Are you sure? Yes. Haleluya. Praise the Lord. Neng tamu sure kerei, tapi neng tamu takkan down lo tamu ke. Belai kini kira sabo. Haleluya. Tadi balik. Ela baba kong lo sawo. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Surai kenma by simino, abo neng anjuk na awo. Hai kaba amor run tayo tangi tominai abo haya. Hallelujah. Praise the Lord. Tadi hingga kan ini simpuya Bible verse 41 tamdo ka sabo kai tero ka hamrimat ke je boitu kenang rong simisi. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tadi hingga Kristen hapka. Tadi hingga itu kau borok. Okay. Nanti angagi bos saut ini bawa kau musana ni musuh. Kai tu ni neng agi bawa besar, ini bawa besar.
kenapa besar? Haleluya. Mini simun pun dia selesai saja. Nang besar no. Haleluya. Bangunan ada bangunan ya kerja Singapura thang ni jauh tak. Parmana ada babu selesai saja thang no ba. Ang saya ada babu bayi tongna na yang ni zolin pun sesuatu ni pun ang Singapura thang ni jauh ya. Abu sahabat saya ba. Ada saya boleh. Ada babu ni tu pun saya kerja. Ani babu tahu besar, ni tu tahu bagus sih, tapi nasi ni tunggu. Tapi ani babu ya ni, mana bayi bo, babu pun dia tu saya tanya, tangan le bu panas dia selai ni mana, selai zaman dia panas. Ini sudah nunggu ko babu no selai ni mana aja. Macam si drama babu. Dek kalau sana babu selai nasi, ama hampir dia panas selai ni mana. Haleluya. So abu kamu no kubui hingkang ke. Neng apa no kubui, ni tu kau siun ke, aku kau kubui no, neng niya bukai tu ni besar, bini bukai tu ni besar, kena bukai tu ni besar, tang malah neng kai tu besar nampak. Yes. Jadi tu neng apa paling sebesar ke ba, arah hafzan ni bukeri, angkasa ni bukeri, neng niya besar, bini besar, kena besar, neng besar ba, besar mana tu mai, siapa? Osaga, bukan apa, kamu no, anda baru pergi. Praise the Lord. Kita mau pujuk lagi ni. Ini pujuk mana sih ke baru easy kenal lagi. Tapi pujuk lagi dia keras juga. Bon easy tu saya kalau kamu nak keras juga. Kalau sahaja tu pujuk keras juga. Ini kamu keras pujuk. Bahasa bos oleh kau. Aku ni shock kita kau ya apa ni? Apa sih pujuk keras angko? Oke, 30-40 orang kata nilai bodoh. Haleluya. 30-40 orang di poito, hyper bodoh kata ni banyak. Siapa Bible tamsa, horma busli siapa poito tomate. Alle tomno, yarun shoh pusha woi, tu Islam kairi man risau. Haleluya. Mini 40 orang di poito. Nonos rapsa di balik pun menerima yang itu kan. Parmana na abu poito ya saya mak kelai. Haleluya. Orang tahu kelai kan sauka. Tam ne poito kelai ke nak kai kalau kah beriman. Engkau boleh kan kau easy nunggu. Enggak kelai belah, enggak kai kalau kah itu kan. Orang sauka poito kelai ke kai kalau kah beriman. Oke, kita tahu easy no. Oh, kasih waktu sebelum poito, dia kait dengan kamu. Kasa semua kata apa ang poito kelak lah, mungkin kait dengan kamu itu. Haleluya. Siapa? Kau sih easy, result tu easy no. Siapa neng kutuk kenapa ni bagi abu tubuh itu kah? Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Yesus Kristus tahu ni sah. Guru sakau je, guru sakau tak buzani kau. Hai ini saw, pasuka, betul. Tamu apa pasuka enggak boh, ha? Kau pasuka dah. Kalau tu orang pasuka dah. Tamu pasuka hendak di no. Praise the Lord. Bini neng Yesus lo poito kelayan ni saw tinggal tunggu, bah Yesus je pasuka ni sama ni, awal neng bahagia kau shui na. Aku kubui jangan neng ini, amali babi ni pasuka, obat neng kau shui dan neng nakha. Dalam apa sempori burung nunggu, Yesus ni kei sumsok susai dengan misal. Yes or no? Yes. Yesus ni kei sumsok susai dengan. Aji Yesus aku nak ciri kau misal sumsok pasuka. Haleluya. Neng le. Sumsok kenanga, ungzadi dong kota upano. Praise the Lord. Kok tahu sebelah, neng sumsok kenanga sumsok kerai. Kenanga kerai. Siapa okok tunggu baik belok. Sumsok ni man kita mo. Ansuk saya sumsok kenanga kaitor. Neng neng jadi suri bari, abu ni mana tamu.
Ano butas di kai tu mani dah kelai. Haleluya. Busi jangan lagi pakai boleh tabu. Sumsal lima pakai tabu. Kita tabu Yesus itu kita pakai sumsal sekaka. Nunggu aja Yesus itu boleh pakai layu. Hai tam sabir ang sumsal berapa kai tu bisa itu. Aku kena kubur itu cuma kelai ada. Musa senang kubur itu tak. Arah kubur itu tak. Ada Yesus itu sumsal sekaka. Okai itu langsung sempurna. Karena kubur itu mana kelai ada. Haleluya. Praise the Lord. Sumsal ni mata timo. Neng hai pun syukur sumsal nang sumsal kenang mana. Kebab timo nono residi. Kopulung ke ni yang berdiri sana tu mana kelai tiba. Haleluya. Praise the Lord. Buji jangan kau mana. Poin tu kelai ke apa no? Neng tomong lagi sulit thui mai ke tarung ka, awal poin tu kelai manja hamke, kai tu orang ka hamri manja ko. Haleluya. Yesus ni thui mai ke neng ke tarung saksi, awal neng gosui mana nanai, tomong naya ke, aron ni kun benefit kere. Haleluya. Praise the Lord. Poin tu, what bela easy. Borobos how kelai suka poin tu ni. Dia besar kelai ni no bahasa. Kelai mana apa yang ni no. Dia besar poin tu kelai ni. Haleluya. Praise the Lord. Baksa prayer kaizana ni balik payu. Baksa prayer ni balik pun kelai horo. Okay. Poin tu kelai le ni no. Ang agin semua kelai poin tu ni no. Itu poin tu kelai ni tidak ang kau sedang ba. Kan nak le, boy tu kena meroti ke beri sahara nak nampak. Boy tu keri ini semak subalai berana. Boy tu bang rena ni bagi. Boy tu kelai bohno, bahai hai kelai jagbo. Ano soton di bohno, hai rakhe bosu itu boh. Ang boy tu kelai balok tak sih ni. Apa ini le? Haleluya. Praise the Lord. Sorry, kai tu kah? Kami saat poin tu kelaya boy, dia bawa kai tu ni. Amen. Jadi, Bible tu, poriwo sentam lu kangke, samung paisa kemang selu. Hai pada orang kata mo, samung kelaya aziran terlayu. Baksa soal subuh, harus ke sahabat itu boy. Jadi kupur kami asal bahasa suri kan ke, kait terkenal ni. Okay, gemang sumushu salia, zabaras misai tongke, ini mau kalau film masuk sudah. Dona, awal je box sudah satu ni, naya suka. Wah, dia tu selalu dengar. Gimana sih sebenarnya? Bawang suku, bini panmai tu bukan karena mana umum. Nung nama mungkin baca Yesus Kristus bahkan time gue sekelai kamu kelai bahasa apa bah. Haleluya. Praise the Lord. Koraksa boron ibishin tu sumso apa ya? Koraksa boron ibishin tu sumso sekarang zakat. Romans chapter 5 verse 19. Koraksa boron ilan tam sejak tu. Hey. Hakia borok koraksa kok nayama nibai. Asik borok sumso benar kerja mereka. Omodi keno. Tei borok koraksa kok nama baik. Asik borok kaitor bekaham nih ramzak banyak. Hallelujah. English is pretty. Let's clear. For as by one man's disobedience, many were made sinners. So, by the obedience of one, shall many be made righteous. Hallelujah. Koraksa boron ibishin tu tam apa ya?
Te koroksa bisi sumsok tamka sekak zakti. Haleluya. Sumsok sitang le sabo. Dabura Adam. Haleluya. Kelang kana sita boy. Asal bangka boy malah yes. Me kara taru. Kakak kau kakak ya. Hanya tu isi tanya marah tanya dulu. Me marah suka boleh. Sekali yang bangka. Mari. Haleluya. Sitong kelang kakak yang sekarang hang. Baik tu suka sekarang ni malah dia. Okay. Awal bagai Yesus kaya, tam kaya, asum sok no kelai sakit no. Haleluya. Praise the Lord. Nun tam sekak zagadan tak tapi asum sok benar goda. Yesus hawo paisuka, nun letak gosi sada abono. Paisuka ni dah gosi dah tong boleh dah gosi. Haleluya. Praise the Lord. Tong kubing gosi tong ke. Okay, korang ni example sengkena lah ya. Korang sang ke korang sang ke Abel. Sengkena boleh lah ya. Yafang. Yafang chapter 4 verse dengan ke boleh 3 by 4. Salkisa laike kain bini hafani. Parang betul ke perdi? Salkisa laike kain bini hafani bukai bumugrok nos subrayum ni yakana tu buka. Te Abel ke mera rok ni bisingo sekang besha bagrama no te bini bupham rok no subrayum ni thani tu buka. Subrayum Abel te bini yakalmano buka purjaka. 5 Tamu ke kain yakalmano ke buka purjagriya. Hake kain belai ke dol zaka te mukang songka. Haleluya. Nah itu. Adam oze sumsok sitong nai. Adam itu selalu orang pun ketemu. Kain pada kain pada kasih tu muncul lagi jadi kain. Okay. Kosul ibu ketemu. Okay, gangke hubal kelayu. Hubal mesti nak bela. Mui keteng thai keteng bo kelayu. Dia kosul ketemu kelai merah. So tahu borok sablo kolom. Kai tu kolom. Nggak kai tu kolom. Mana tamu? Kai tu baik kerenggu seangkabu. Angkai tu pojok kelayu. Ini mana tu amal nuksa ya belanda. Haleluya. Terus kai tu pojok kelayu. Awak bangkit tahu sejak itu. Seng kai tu di kau ni pada orang bangkit asal lezat. Tapi bebas zaman seng jisu nanti syakir tu. Haleluya. Praise the Lord. Orang ada. Orang no. Ada orang no. Haleluya. Praise the Lord. Tamu kah? Kain bini hubbar kelima zaga ni. Ay mereka mau sobai, mau kosoi. Ek besar sabai. Kain tu. Ini di penggerakkan. Ke awal boleh ke lo, awal lo kerja. मैं क्या तू भाई ओके पूरी लानी मुसा नाइ थोप लो आप लोग तुई काई तो थोड़ी बार होता है नाइ ने बाकाई तो खरम निन्नो एक्सेप्ट कर लिया खरक सारी से क्लास हो ओके आप एक्सेप्ट क्लास पर साबुनी ओके ताने क्लास खाके आबेर आमुष्य के काई तो नो कोई तो क्लायो ते आमुष्य के बोकाई तो नो बिनी बखाव बाइके आउन बागे तो पुइलानी मेरा है बोला पुइलानी मेरा बसा कथा kaham awal tu bibo baru kayu geken kata mo boy tu kayu kalau awal tu betai punya dina boleh gerai hai koran para sofrewi mana bo awal lo kaisa just tamai khalai khai ni khalai ni kasih sih misi. Aku no point tu by lenden gerai
Ara kuno mana kaito hai bless klai pinai hamari klai pinai abo tebo ang kaito ro poito klai mani mari abo hai ro ni pin kun thora abu kre just bo abo ang kai mani basi kaito na simple biri kuno kaito ba a bishini je halo apoito mani abu kre haleluya nung mo da abo ha ro ga sok sa ga bito ngai lai ngai ra ta mengaro abo hai ro ta jani okay ai thay ông tao hay tổng bao lâu tới tổng gì apa hal yang kita lakukan ini haleluya praise the Lord nengkai tu nak bahai ke respect re nengkai tu nak bahai ke borom re ni apa itu teman mar anu sih dari kamu haleluya so tamu kah ke accept saja dia abel tamu kah accept saja haleluya praise the Lord so ya kalau sungguh bahwa kain no bukan yang abel no bukan kidu reason ke ni ke accept kayak itu no bukan kidu sama accept kayak gila kalau bahaya ke tu pun jealousy abel itu sumsok eri sumsok bersabawai itu lelaki pada dalam kami showi abel bagai neceng oh zagawo kamu serai enggak naik ke pointu genang nani abo shizago haleluya pointu genang mani arah ke play tong so di pointu genang mani arah ke play tong haleluya praise the Lord so hai thang lai ma phai phai lok tong thoi tong lab le lok ba khana ba ya haleluya tawa de nga phai dai ko ma king tong an se bi ro haleluya praise the Lord tawa de min nok nok di jagan tong lai am nori lor dari khanya dir ko boro nok ni wal dak lai nok ke kre ni no kai do tong haleluya kai do boro ni tong praise the Lord asu the blessing tong ter punya sempur lain Matthew chapter 7 verse 17 Bupang kaham butai kaham tayo. Bupang hamya bo butai hamya tayo. Next. Bupang kaham ke butai hamya tai mania. Bupang hamya bo butai kaham tai mania. Haleluya. Kalau bersihkan. Bupang mana butai sijat le. Bupang kaham ke tam tai. Bupang yang ke. Haleluya. Nilai hanya mengelit dong kamu tamsa. Bupang hanya dong. Bakai Borthai Bupang Thai là beda ko Bupang ni beda ko Borthai Thai le Amar Jisu tam sa ka Bupang Nung Borthai ham yamang min lo deli reason tamo nung je jaga kereng jak beda kundui a Bupang ka ham ya Bupang Abo Jisu Bupang ya Tapi aja Bupang se Aba nin delil hamya delil dukho delil complain delil athur delil thigem chau delil do ra gari to sthini kya complain okay ang suya ka tai bokun saya bla thi khaman cha ju ni no adali sab sa ko thi khan cha ju le ab borong saura musulman se thinya musulmani Bukan bagi bono tam saya musabak aja bela, pi umpan pokok di bar naik ke, itu mana pokok umpan kia terdi bar naik, musuh masa terjadi dan itu norok biar bar sini belum musa, pos bar naik biar bar naik, agak norok bentar lagi, ada lagi, nentam musuh zak, abu lo, neng musuhnya sejarah syaitan ini lo payahnya, ini borok syaitan lo kalian pan kenang zak lagi. Oke, kamu soidan sidak kiriza kan yang soidan kamu arah usus kiriza kan tadi ayat kita panen itu orangnya mana apa itu borok kiriza gitu kali yang le soidan ini nggak apa sih manja negeri kesi bisa bahkan payu apa ke tongkol sana negerinya sakzora negeri alau lah sakzora soidan ini sakap apa sih manja Yes. Haleluya kan soidan itu panggilan siapa soidan tapi mau sendiri zakat gitu, oke.
Only kesen bo Jisu ba kesen khlai zaka. Pia ba neng sodaro phangan zaka. A phangan zama ba ga nang ye pop sau. Yang le neng se phangan ko. Ni shara se soli dai. Jadi ada ai shara se soli dai. Bahai ke ni ma ta bo. Room no soli dai sabo. Room no soli dai sabo. Aspo sa da kan na le. Kan nak kalam mo daga. Room no a jipun sa vital control khai ma hai, no control khai ni bo ni buku. A buku no nung tomo talik balik arat ikhlai yo mane no abu ni man khai ni man nai. Yo ya nung. Bible sijak tongbo. Thibung bai thamung bo ke. Bo jaga bo. Thibung bai thamung bo jaga bo. Dinai ni go shita pasi di. Ni buku ko selalu panba. Nung sa buku bai tina musung jago. Kebang ba kesen no go shiu ke ba. Tai chau nar ba siri mandai ba. Haleluya. Haleluya. Asal khela ba Jisu Kristo cross kata buzapur prong kala kable. Khorone buku bai khela khala kya. Khorok satam khala kya buku ba. Nung rata la. Ya, nung panang la. Nung yêu đang Cho cái gì? Nung có cái ăn tích lên đó. Khela buku bai khala kya. Tek khorok sa khela buku bai khala yo. Osubra. Nung je pura sa pro. Na tap. Khela ba buku bai le. Khoroksa buku bai ke Jisu ne benga kya? Yes. Khoroksa Jisu ro buku bai tam khala kya? Subrai ne go sita. Logo lagi saja. Da mini history or da gama tongi mano. Hikra zoro mai tongu sitra. Ba mias zoro ni tongu sitra. Samu sitra saza nemu sitra. Gama da tongi mano ni. Tini nung tongu kha kipilung ke. Tini nung tongu nangma di ko saung ke. O soi nangma di ko nono juk na hot lang nai. Amen. Haleluya. Kamu besar tong sitra tong ni pun mau pernok ni tikla jero korban. Ama babu angta ya tong dia ni jadi no wari kita mau payo. Kebabes nabi belanja. Kasih kata boleh. Itu tong di ini mah belum lana. Haleluya. Nung se nusla kaki pilih pai malo, amusuk kelai sakal koshi na ungke, nung kaki pilih malo kai to koshi na gelang tiba. Haleluya. Praise the Lord. Sabu ni pagi no buku ni ker, khoroksa akrosa kanta pusa mo ni no, ya raja berakusa ka, khoroksa ka toroka, te khoroksa ka Jisu baksa tisi tranzaka. Nung ang bohay na tabu, o buku boy tam kelot tungi to. Omo buino chukili sede buino hanes haran bagai use kaidan ya. Diri ko sa tapos yung ipapagisi. Amen. Haleluya. Haleluya. Pwede ko lang sa mga kalo. Haleluya. So abu ni bagino. Sing hasingo ang saslap ka no naragi jaman ka sa media. Ko thoma ka ham khanamang utam phai. Tabu na je khnai ka mona utamo. Pot mata mat kai tadi ko. Apa bai tam phai to ni khari wo? Boito. Nung no to pun boito bai tam pheri to. Dia develop like this kun tu tu. Sung sai ma ka Jisu pa kai tan do phaso. Tangli ma ka kha, bor ko ma. Borok ko bang ma. Haleluya. Ka borok ko bang tam saka nang sung sa ni pohor. Nang sung sa ni sati. So jati pohon. Apa sakana? Awal kali itu cuma pohon saka. Nang bagi tahu nanti. Oke. Kemarin kenal kumro sana itu lo. Tak satu orang tahu. Angin besar naik. Kemana makomo saka? Amus asyik kemana makomo? Asyik borok kemana marok kenaka? Akogno. Hai pun kemana tu borok nak akan melak salah aja. Buji malaya. Siapa kalau so borok tunggu? Pakar besar ke hujan zak, azak awak. Tangi pakar besar mah hujan ke, bo, mekang, logo, punungui, manja.
Azorani ain kanon tam dong. Biar disaza borok hatara ongkori mainnya. Apa hai borok holong tadi tabu taruh. So pal abor bang asubui kenapa zakawo bon keren mana saya hujan lagi kenapa ke hujan lagi kenapa kamu di bon. So Yesus Kristus borok kebang mana dibagai saka kawile thake hai pano borok koroksa dibagai asa kan yang ongkori mainnya bon. Haleluya. Matthew chapter 8 verse 1 support it. Already. Jisu hatan yang beri baik. Lagi, kapru bo, borok kebang maru thari jo kakak. Oke, jepro ongkor purung kakek. Rut thari ongkor ma baik juga. Kaman isab ni bagai, asuk kebang borok ni bagai. Ongkor purung sab ni bagai ongkor kan lagi. Already. Afro biar disaza koroksa bini kani pai bias kusumui hai ni saka. Biar disaza ni bagai ongkori kaipo. Kaman itu sab ni bagai kakak. Joto baru ni bagai kakak boa hatai saka wo. Jepro ongkori payo, borok koroksa ni bagai ongkori payo. Sabong kakek akai suni kokno. Ha pathor bisingo pano bo hawi kanai to mani ba. Sabong kanai to saiban bole jengora asukja joto no. 저도 아수자 할뻔 까이도 시위 또 사고 그래도 사고 보시 나라니도 할렐루야 사고니 바게는 예수 그리스도 거룩선이 바게 엉거리 갈까 사고 아버러 비아디 가자 땀카 어라사 능아나 하미케 하르만 예수야 거기 방 아니 안나요 네 한다니 바게 그자 possible nunggu poito. Engelak, mari apa no? Poito tongke, engi kang payu. Ini poito bahaya musuh kamu. Haleluya. Praise the Lord. Dia farmake, ken do ya farpaya. Logi abel do ya farka. Ya sasa ko sabi ya sasa. Haleluya. Nung masuk mak dia asuk itu tongkai ke kau ni bagai. Ini kan borok mama itu bagaimana sih boy itu bonen kenal kenal lagi boy itu akhirnya kenal lagi ke kayak itu kau lo serius ke kenal lagi haleluya praise the Lord kayak itu kau kiri boy itu dan boy itu kiri jadi apa sih ini sulit cari tuh aro kayak itu respons dia haleluya. Praise the Lord. Buzi kenapa? Jisu tamsa, ali merah, ali perang, kenapa mereka buziu? Tapi ali merah perang no, buziu. Neng ali merah awak kongkese, Jisu pun ni perang kenapa? Neng ali merah betul leder sekali. Nin Jisu pun jadi kongkong, aku orang buzi bah. Haleluya. Sama kali no. Bertanya kimi no, akiri mumbai sebagai keneko kenai kembali. Siapa? Resau kamu kah? Buiknya kan mandia, bos mansiu. Basi jat potong mani. Siapa? Manma hengke gebang bos mansiu. Amin. Haleluya. Lukut ini basi tong lima nondoro. Siapa? Manma kena gebang manai. Because neng poito kena tu mani bagai. Amin. Sengaja Hebrew word pori lagi sengugu aro Noah ni bosen peroksa borok ni kok nugu. Haleluya. Praise the Lord. Tamu Noah ni kahini saiban bayu na. Noah tam tong mani. Mohamed konsa borok.
Tamu di sahaja ka, 40 din 40 ra, watui paine. Borok akong lo gosi de nahaka. Nahaya. Adam le go, Noah le go de go shika. So, pori koroksa tamsa. Verse 8, 8 da, no, 7. 11:7. Pori. Hebrew 11:7. Ulo tamo ungai ungia boshawi mania wino. Nugai tor samano kamani apo ka bodo kaima baise. Bokai to ni ko khna wise rong tor sanamo. Hallelujah. Bokai to ni ko khna wise. Bokai to what the experience haye. Taro what the so ni so jara what the manai ni saka what the bahai nai. Usu kupung nai. Tam no bonizi no kol benu yaku ling setabu wa di long ke bahaya saimano nuani pun idea kiri hai pan bala tam saka wa wanai solis din solis ra go babur kar kharaka go batam saka kai to je samani nang rum pata tangdi aro du lama hagen narandi aro amahai mal mata tadi samung tadi din location tadi din hamzul rono tadi din nusla sono tadi mana beba kongun bok khanaka phir bon nuk nai ra bahin khana muni lai sukra na hatai sa patam ta sana wati wanai kai to solid din solid wati ri ui osu sana supung bai lai muni apa di situ sudah ini nang ni jam hai sao na si Jesus Kristo no buaya yang sampai ka business kalai sang ring kalai ha Kristen. Jesus ni jar ra gan aku no na kan layo wa tui bai ba tosla ha ai guduk Kristi mah numbai kena le, ai bok cing ke mah numbai kena, ok kena kah aja kamsa. Ini nono muni le rapa hai no, jadi nono dengan sih nasung sasa, ke mau feel jaga, dishai kelang jaga ne. Haleluya. Neng Yesus Kristo baik ke, as a hamzuk kata baik ke, neng Yesus sung sasa kau kori payah ne. Afro nono numbai rapa mana jaga. Mau kau boros lah. Aku kena ketik. Tuh di kena dong makai. Nama semua kamu siang om doa. Ikan pagi sini loh. Aku loh lagi petang. Mau garap hai di sana itu. Aku loh lagi nasi nak kamu ini. Aku jual jaga itu aku pun. Borok lagi kok. Serius lah ya. Nengat dari kisah bagi kita mulai salah dong pun dong. Kap sini kawi asyok kan pun lang. Noani zara wati painai nih. Borong menilai ka wati borok painai nih. Pai kenapa? Ini orang menilai tuh borok. Jisu borok nak painai nono nih. Terus kemana ka? Haleluya. Praise the Lord. Jisu painnya gimana tuh bisa sekali ya? 2012 lu tuh sakit aku nggak main salah yuk. Jangan kalian kalah yuk. Baru pas painnya ya. Kalau nanti kalau lagi apa yang kita mau? Ayo dia tuh baru painnya kan. Nah, ya aku bisa sekali yuk. Bukan lama langsung masuk ke bawah sapu. Haleluya. Aku sikit orang aku bisa sekali nih. Kalau nggak tahu hamsa zakat itu besar sih. Aku kan tentang bisa sekali banyak. Haleluya. Praise the Lord. Nangnya zakat bisa sekali bener. Oh itu kemana zakat sekali lagi nangnya zakat. Piau soalnya mana zakat kakek kan ini kabar apa banyak. Haleluya. Kaito kaha. Kaito kaha. Nuatam saka. Kaito je
खामानि आबनो न बरम थानि बो साखा बो सारमनि थानि बिनि रम थानि बो साखा ते जे खलादि माने आबनो खलाया हालेलुया लो बो साबनि को खना रम तांदे तदाका आरो मालमाता दादे तदाका साबनि को खना बो नोंदिनि साबनि खनाय दं कायता लार रम बिसिनो ताम गरि साला न Doesn't tong. 150 दिन रंगी सिंह इसान को क्या को 150 दिन कुछ लाए 6 mas. बस 6 months रोकाओ ना 5 months. काम तो तीजा 5. ओके अब बोला सुजत को के Genesis chapter 7 verse 24 Last verse. 7 is last verse. Kalau push dia apa? Di masa mana push dia apa? Sarah Bashing 150. 150. Apa jadi sana orang situ tu? Jadi seorang kita Allah baik kau apa? Iya, bukan kau kena bukan desain tong ka, kai tu keladi keladi, kai tadi mata. Awak dah ka, nemu kai tu kau keladi tong ke ni bagi dia tu. Haleluya. Kalau kai tu hamai pun ni baru bicara saja. Kai tu hamai pun ni baru mukti kita kapan ni dia. Kai tu hamai baru no kenal sekelayu. Amen. Noah kai tu hamai itu tong ka kenal mereka. Bahaya kenal, arung, atu isakawo, hai pun bini awak sekali, because bukan itu kau kenapa ni bagi. Amen. Proverbs chapter 10. Okay, korang korang verse 22. Peremung dos ni baca tam sejak tu. Subrayami hamari dengan kayu. Subrayami hamari tam kelak. Apa ni boleh? Ibu arah bungsa dukula daya. Arti dukuk kerai. Subrayami hamari dengan kayu. Arti dukuk kerai. Arti mukti kerai. Haleluya. Nanti tam sejak tu tam luar dari tu. Haleluya. Wala mari ba dinisu tarakian pano samusari mainnya ko. Amari sawa warna ro ram phok sapot dai pulu di tengo wala wi. Pama ka ke pano. Ya. Sapung wala wi dini ek ta income khawai to tong ke ri pano. No. Wala mari ba dinisu tarakian ni benefit ya ko. Wala mari ba shaitan no selamat lai mari kelayo. Haleluya. Sade shaitan ani life ho. Ani lang mau. Ini kuno odigal kare. Kaya tu kaham. Haleluya. Praise the Lord. Tong tong zakda. Para makam sesat. Makam le. Tamu sekali go bopang kaham. Bopang kamia. Tamu neng bopang go kerem zakda. Haleluya. Jishu tamu negosi bopang negosi. Berdek sabro nisa, jumlah nisa. Ini mana? So bopang sabo. आप बेदेख सब आपको हमने हालेलुया सो तबुक तमुन न जिसु फामर करन जाके बुथाय थाम फाइने हालेलुया जिसु फामर करन जा रब बबन कोसी जिसु थिबे ने प्रकार खा हालेलुया जिसु नि बाहन सकाक जा मोन का हमन खा हालेलुया ते जिसु कथैने मासेनि कथाने बा समानि बाय मथन जाका नरगड कोसी आबन Haleluya. Praise the Lord. Nanti biar marong lu tuh dia sekarang sini. Aku kerja. Tahu nen Yesus Bible khobza nak lain. Awan itu setong topi. Atong tongmo nanti terus sok pada biar marong pun urik kang baik dan saya mangla. Haleluya. Sengsara sudah biar marong kan ini asal ini. Ah? Biar marong kan ini ada asal semua. Hayon borro asal. Aku suka tombol kait ni kamari kelai baru mulai kait lagi ba. Kait ni munglam za kamu boleh. Haleluya. Testimoni kait ni kamari kelai balik ko. Aku orang baru tahu sekarang ni kono orang dah. Oke. Yang ni
ông testimony bile phải đây à ông có sự say mê được không hamana itu mana kai tu tadi sih orang orang tuh kau ini nak ada ya ini nih orang kai tu naru Hallelujah praise the Lord orang mana serius na lah ya hamana itu mana orang hamari senjata ya rangla kaca dia bahasa apa ya orang mesti hamari itu neng hamara itu mereka hamari itu kan Hallelujah praise the Lord kai tu mereka hamza bu every step memang kalau boleh hamari klien memang untuk bu neng saya memang jawab betul betul bu sudah accept klien kai tu kamar không thuộc dân được không thuộc dân lập lên sau khi bagi lesson kebanggaan tu sering zak naik tunggu sering sini sering bayar pihak apa kau saya mandi Galatia chapter 5 verse 1 sujat tongmani hai tam sujat tongaro kalau seperti ayat buku hanya porsi di korsa orang kenal lihat ini ayat ini Galatia chapter 5 verse 1 40 pass the egg sungkyok zakat Kristus semua fioka ta ba cái tổng này fioka zakat này bây giờ xả rồi cái mà pa fioka zakat pai ra nó sản lập lên mai zakat mà ta mà say đủ mà được không say mấy cả anh làm lên mai zakat bút gì làm nó fioka zakat mà nó bút gì ai cả fioka pai cái nó này nó hazak dari cả ok kasih nó được ra pai cả nó lên sa hazak fioka này halok manzula này nâng lên phải cả ở sụp rồi tamro nakha bemano nakha tamro raka tamro raka tamro nakha pimulo nakha tamro raka ke tamro raka tamro nakha sumsano nakha tamro raka ke tamro raka tamro nakha bemano nakha tamro raka ai nang mai selano nai pe kya bosano raka beri pa jen beba haleluya nang tabor ni borok jomnakan isi tani bale nang thinan ta girzati thimong already senti pa kya Yesus Kristus itu tabuk jati mana orang thimong ya oh leng lau sih boyo sengkha mana orang pesan dok umur orang kakek mau pasal itu kakek pos teman dok leng ladi dari leng ladi mana sih tangan leng ladi Yesus Bible bunyi selesaikan pasal itu lagi tadi yes haleluya ini neng tiga bre mana orang sengkha ya kakek abar tu dukh nanggal ni kerja neng Yesus no koi dukh layo tapi आज Yesus orang neng tong kakek siapa Yesus Kristus na painai neng sesuatu konsep naik haleluya kau sesuatu konsep naik dia koi dukh lain kita pun sesuatu konsep naik ya belum sesuatu tong naik bisa tak naik haleluya ambang ni sen abo 1 Thessalonians so pori ke sen logo pori ni je konsep 1 Thessalonians chapter 5 Hallelujah. 40. 55 por lah. Nara ongkha bebak no pohor ni borok. Nara ongkha sah ni borok. Jung hor ni borok ya, menak ni borok ya. Borok ni borok. Pohor ni borok. Okay, tahu cai ni tiara 40. Aku bro. Khatu ya ro khai norok khat khijak ya tei ke sengnorok no kheinai rok ni kok no sawi mana na yo Mana dah tiu punya tu se, aku orang selesai mana nak aku, tam sahaja kau. Jisu tiga ake hangi basakha abo sing pujuk layo abo banyak Jisu no pujuk layo kheinai rok no kai tu Jisu bai baksa tu bunai abo no sing pujuk layo Yes, next. Surai sing no kenai amo no norok no sawo surai kai tu sing takam bang sok nai rok
ซึ่งอาคืนนี้เรามีสไลด์สกังทางลัก cái thằng tao nó sự thằng lắc next อาฟรุจิริข้อเกยได้ที่มันอีกก็ขนาดนั้นสวารีออกราสทำมันอีกก็ขนาดนั้น ไกด์ตัวนี้ตัวกรอกตรังขนาดนั้น yes อากิสุไลโกชักนอกจุกนักนี่ออกไปไทยเด่น yes คริสต์นักปุยตัวไทยเป็นไงบอกปุยได้ทางนี้ภาษากันไหน amen lúc nào đấy anh đi tống cái bagi sabu mang boleh dia pun di surah bele ada segan khawzat amen haleluya asal kau sungsara hai no lelai de thang tong ran tamu sumbi Yesu Kristus besar thangka lalai ka tetri besar raja korok sutok haleluya tetri besar banyak sampai di kelaka Yesu Kristus nung dodo pai di dari poin tu kenang di dari poin tu kenang di kai tu dia mungkus semua jawab samu kelai haleluya tapi kita mana bagi reading di ayo orang hai samu nu bai kau orang selesai dah kerja ni bang haleluya orang kan tahu kan pikirlah kayak hai no jangan rasa nanggo jaga menang tingkong hai tahu terang bayar ni abu kubile ni kubijan tu sekarang mana di bawah itu komita hai ayam makan perawi kai tu kudu sendiri ya kamu apa ini ya kai di rang namuda agri orang rang ini mah kai tu orang kontrol kai tu orang itu tonglah orang mana orang siapa orang mana orang siapa kai tu kami tu dia mah amor ya tu soal lihat kai tu ministry kami jadi makan haleluya holong no kai tu bahasa kok saya buat neng tong kok saya Yes. haleluya neng sirik li angka holong sirik kong nai neng kai tu lob li angka holong lob nai neng kai tu sirik li angka teh kong kai Yesus Kristus nai segisi kan di jorok sungguh pula bekerja no so borok suna we hai samot ke papiru haleluya so awa hai no kai tu kalai man oke neng tong neng dilarang no siring go osun sa baca dalai kan oke kai tu teh korban Yesus Kristus haleluya praise the Lord oh kalai yang mah bidang kalai trailer sim puno ko tu yo ko puno putar ki pai awa kai tu zoni jago man ya oh kalai ke tamu eng awa no kerman isi dia orang nak kai susu ke yang dari dahulu ya sekarang salah yo pa kai tu hamzah boleh biro dia kupuri berkali kali kan doan itu orang mana borok wang sulai kan piau diri suzara kai tu je kelayo abun solution kai tu ridu haleluya noan itu orang borok asuk ke lagi borok dia tali ke hamzah bu itu mana kau kenapa pernah hai tu masalah disco dance doi tu lagi dia beri tiga macam apa hai jisu timbul borok jisu semua apa macam bilang tampil tali kan jadi bah apa kok kena ini diskutan kok kena ini kelaisan morga hawa apa jangan ini jisu thangnya hal biru korno hospital selalu bukan boleh perasa 319 apa tadi kata apa orang suang baik kami kong citra itu dia perlu dipilih kok kena ini hai kok kena ini morga hawa kelaisan cuma ini Yesus Kristus thangnya hal itu korno boleh ông thấy cái bộ tao ra phở thì thằng này thằng người Pirica. ông mà cái bộ sốt ra phở thì thằng này Pirica. sao bộ? cái gì sự kiện bồi cái gì cũng sẽ được. tao thì nên bảo Christos tham bay thằng nó làm gì bagai Pirica. Pirica, sini bagai next. Why sao bây giờ bộ sum sum thì bagai Pirica. Pirica bộ. Bộ bộ đó cả hàng. nó làm nó cái chuyện thằng này tu bữa nào nơi. Bộ bộ đó tham gia làm gì bagai Pirica. Okay. Sao ni bagi tiga? Borok kamera ni bagi, mana je borok kamera mat, mana mana aman tadi berman ka. Sunatan bagi, muthanar bagi, kai dan duk pelik pelajar bagi, tahu pun sini. Bos sengsara butar zakha. Butar zakha bo. Pia pala angge butar zakha. Hai butar zakha piu ka. Apa tu ke bo? Job zak pala ni thani thangai Pirica. Job zak pala ni thani wo thangai Pirica. Next. A pala ro engka nuwa arung torno tangfuru kai der khalok phalo.ก็ขณะยรบนิพละไอ้แต่กี่ดิก็ขณะนี้รู้กันว่ารุ่งตัวต่างพวกก็ขณะนี้จะตุยกุลกิจขึ้นยังรอ
가마 가우치를 라자 가사리 정만이 아니 하이봉 가리 타고 아르마는 함자고 앞으로 꼭 그네 막 대제만 승부마 뭐 노 그마 아기 승마 바이 거야 꼭 그네 게 걸어 누구라면 체크 띠클레로를 시켜내 줘요 아이 락사람 말고서 코로 해야겠다 사진도 걸어보자 막 말자까 아기 아마마 이거요 꼭 그네 그 다음 그라이 아서 벌디 벌어세 하가 시까리 코로 띠클레로 걸어요 하가 서유로 그라이 아니 좀 아까 그러나 아 락사도 뛰어서 아니 속을 다 비로 Haleluya. Sem noani zorawa abdi kruin mutharmani kai to zoli bani ya phurung mani si. Ap phurung mani bani do borma tam khlai pika je jaga bor sob jaga komani ar nu hai Haleluya. Praise the Lord. So bini nunga asuni mani komani obo nung kahini sai mano. Nung agi tam komani nung khak igun robe bini han hai asuni ban piru. Kai to no kai we accept kai jaga ya ke kebame na ya ke nung tino ba ke kai to ko khana to man kau ba kai to no na karo kai to no na hamsa ko daga sai man Hallelujah. Praise the Lord. Tong tong zabda ma de ma ka mung sa sen par sing do tar ba sa la ya par sing do tar mo ko ba